गरीब समाजाक आधार मेळपा खातीर हावसिंग बोर्डाचे खुबशे यत्न चालू आसा. त्या खातीर 2 प्रकल्पांचेरूय काम चालू आसा. आरडी एक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. फायनान्स स्किमी खातीर हावसिंग बोर्ड कितें प्रयत्न करतलो गोंयकारांक बारीक लोकांक जागा मेळपाक? हावसिंग बोर्डाचे खूप प्रयत्न आसा. आमी आमचे ऑलरेडी दोन प्रोजेक्ट्स टेंडर जाल्ले आसा आनी 2 प्रोजेक्ट्स फॉर सिंगल बेडरूम डबल बेडरूम फ्लॅट्स. आमचे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स कोलवाले जावपाचो आसा. दॅट इज ऑफ 1500 फ्लॅट्स. मागीर कमर्शियल स्पेसीस आमी डेवलप करता ऑल अक्रॉस द स्टेट. वी हॅव टेकन अप द इनिशिएटीव ऑफ प्रोवायडींग कमर्शियल स्पेसीस फॉर ऑल गोवन्स. आनी गोंयकारांक सगळ्यांक जशे भायले लोक येता आनी हांगासर ऑफिसीस शॉप्स ओपन करतात तशेंच आमच्या गोंयकारांक एट अ अफोर्डेबल प्रायस ऑफिसीस शॉप्स अलॉंग द हायवे ऑर अलॉंग द मेन रोड्स आमी प्रोवायड करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तशेंच taking forward the Pradhan Mantri Awas Yojana and the schemes which are there at the center. Although Goa doesn't qualify for the criteria which is laid by the central government, we are asking for relaxation, especially for Goa. गोंयाक लागून तेंच्यांनी एक स्पेशल स्कीम तयार करची और ती थोडी रिलॅक्स करची जी अर्बन आहे. गोवा इज अ अर्बन रूरल अँड अर्बन मिक्सचर काइंड ऑफ अ स्टेट. वी डोंट हॅव अ रूरल स्टेट इन गोवा. इट इज अ सेमी अर्बन स्टेट. सो फॉर सेमी अर्बन सेंट्रल गव्हर्मेंट शूड क्लब आता मिडल इन्कम ग्रुपाक जशें मेळटा they get subsidy of more than 2.5 lakhs from the central government. State government provides another 2 lakh आणि जर लोन काढून एक अफोर्डेबल रेटीक जर आमकां जर तांकां एक पीस ऑफ होम जर आमकां तांकां दिवंक मेळटलो जाल्यार वी आर ट्रायंग इन दॅट डिरेक्शन. ऑल्सो वी आर trying to tie up with the bankers. State government is helping them. तसेच बँक्स इतर बँकी आम्ही रिक्वेस्टेड syndicate bank, Maharashtra Bank is HDFC, there are other banks to help the Goans get a piece of home. So you were saying 1 BK and 2 BK. Where exactly the location is there for this project? So TV आसा, रिसेंटली टेंडर जाला आसा. TV आसा, मागीर माडेल TV, बिचोलीम आसा, कोलवाले आसा, देन वास्को देर इज संकवाल, मागीर परवरी आसा. म्हणजे खुबशे मेन प्रायम लोकेशन्स. काणकोण आमचे थोडे प्लॉट्स आसा, फ्लॅट्स आसा. खुबशे एरिया वी आर ट्रायंग टू डेवलप. बेसीक इंटेंशन बिहाइंड इज टू प्रोवायड हावसिंग, affordable housing to the Goans is the focus we are starting. So it should take some projects should take 2 years time to complete. Some are already completed. Some already tenders are करता. So total expenditure expense 1500 is around some 200 crores. मागीर हे बाकीचे सगळे 20 crores 40 crores आसा. वेरियस देर आर डिफरंट प्रोजेक्ट्स टेकन अप बाय द गोवा हावसिंग बोर्ड. आमचो हे प्रोजेक्ट्स ट्रेडिशनली चालू येयल्ले आसा. आतां इवन गोवा हावसिंग बोर्ड ट्रेडिशनली जो डिझायन करताले पळय सामके बिल्डींग सेम स्ट्रक्चरल पळयतात कळटाली की दीस इज अ हावसिंग बोर्ड डिझायन म्हणून. वी हॅव ब्रोक्ड इन सम गुड आर्किटेक्ट्स हू गिव. आमच्या गोंयांत सुद्दां खूब अशे बरे आर्किटेक्ट्स आसा हू गिव अ डिफरंट लूक फॉर द बिल्डींग. वी ऑल्सो रोक्ड इन समबडी लायक वाडिया फॉर 1500 flats in Kolwale. Wadia group is one of the biggest group in Mumbai. So Wadia are designing the Kolwale project and it's going to be one of a kind. लोकांक आणि थंयसर रेडी नेसेसरी इन्फ्रास्ट्रक्चरूय आमी प्रोवायड करता. अशें न्हू की फक्त फ्लॅट बांदता. ते प्ले ग्राउंड, स्कूल्स, कमर्शियल बिल्डींग, कमर्शियल स्पेसीस. मागीर वी ऑल्सो टेक केअर ऑफ द वॉटर इश्यूज, द गार्बेज इश्यूज आनी हे सगळे इश्यूज एड्रेस करून मागीरूच ते आमी प्रोजेक्ट करता. सो द लोकल्स देर आर नॉट हेल्पड. सेकंडली गुड न्यूज फॉर द लोकल्स इज वी आर कीपिंग 30% रिजर्वेशन्स फॉर द लोकल, फॉर द विलेजेस. गोंयकारांक हे आमी भायल्यान कोणाक विकिना. The project done by Housing Board is not for non-Goans. It is for Goans, and special benefit will be given. 30% reservations will be given to the locals who stay in that particular village.